бозам дуруд шунавандаи бисёр азиз ва арҷуманд, Субҳон Ҷалилов ҳастам. Соат 10:09 аст. Фурсати пешниҳоди бахши фурсати донистан ва мо дар ин бахш ки аслан мо ба хотири боло бардоштани маърифати молиявии мардум ин саҳифаро пешниҳод мекунем. мавзӯи гуногунро интихоб мекунем ва баъзе мавзӯъе ҳаст ки мо атрофи он бо дусе мутахассис суҳбат мекунем. хуб, аз он ҷумла бахши ё мавзӯи банақшагирии молиявӣ ва ташкили буҷаи оила ва дар суҳбати мо ҳастанд хуб мушовири молиявӣ, иқтисоддон Мурод Давлатов ва хуб дар ҳамин мавзӯъ мо суҳбат мекунем. ёдрас мешавам ки ин гуфтор дар доираи лоиҳаи корпоратсияи байналмилалии молиявӣ, гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ, инноватсия дар бахши молиявии Тоҷикистон бо дастгирии барномаи Remit Prime ифат ки аз тарафи Иттиҳодияи Аврупо маблағгузорӣ мешавад, якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод мешавад ва фурсати донистан талоше барои боло бурдани маърифат ва саводнокии молиявии мардум аст. хуб, Мурод, ташаккур мегӯям барои иштирок. биёед аз замин шурӯъ кунем ки банақшагирии оилавӣ мегӯем чӣ аст он? Агар бисёр содда карда ба мардум фаҳмонем, чӣ аст ин банақшагирии оилавӣ? аввалан салому алайкум барои тамошобинон ва барои шунавандагони шумо. Акай Субҳон, ташаккур ки барои даъвататон моро даъват кардед дар чунин барномаи хеле хуб, ки як барномае ки барои мардум як барномаи даркорӣ аст, беҳад барномаи муҳим аст. албатта банақшагирии молиявӣ ин яке аз нуқтаи муҳимтарине ки оилаи мо, оилаҳои ҳар як оилаҳои мо бояд ин чиза бояд донанд. Ин тамоми расходҳо ва тамоми даромадҳое ки дар буҷаи оила мешавад ва инчунин мақсади асосии ҳамин идоракунии буҷаи оила ин пасандоз кардан аст. яъне шумо албатта ҳар як оила бояд барои худ як мақсади дуруст бояд дошта бошад ки ҳамин буҷаи оилаи худро доим бояд тартиб диҳад. аслан буҷаи оила ин идоракунии даромад, хароҷотҳо, пасандозҳо ва инчунин сармоягузорӣ аст. мо дар идоракунии буҷаи оила якта нуқтаи муҳимро мехоҳем гузарем. як нуқтаи муҳим, мо як формула дорем, формулаи тақсимоти 3/1, яъне 50-30-20. яъне аз даромаде ки буҷаи оила яъне даромад мекунад, 50% барои расходҳои ҳамарӯза, яъне расходҳое ки ҳамарӯза бояд шаванд, барои харҷи ҳаррӯза. Бале, барои харҷи ҳаррӯза, раҳкиро, мисол хӯрока, такси, мисол барқ, дигар чизо, иҷора ва ғайра. ва 30% барои расходҳои шахсӣ. масалан шумо агар ки даромади шумо агар источники доходи оила агар шумо бошед, масалан шумо 6000 ё 5000 даромад дошта бошед, аз ҳамин 5000 шумо масалан 50% барои расходҳои оилаи ҳаррӯза ҷудо мекунед, яъне расходҳое ки бояд шаванд. бевай расходҳо шумо наметонед, мисол зиндагӣ кардан, зиндагиро пеш бурдан. ва 30% дигар барои анамо расходҳои шахсии шумо, барои либосҳо, барои масалан хӯроки ҳаррӯза, не, барои либос, масалан тарабхона мерен, саёҳат мерен, мисол ягон ҷо хати дӯстои рафиқотон мерен, ин лишни расходҳои шумо 30%. ва баъдан 20% муҳим, ин барои анамо пасандозе ки мо мехоҳем бошад. яъне 20% аслан мо аз 10 то 20% мегӯем, масалан 10%, ҳадди имкон то 20%. хоб, ҳар чӣ қадаре ки одам масалан пасандоз карданӣ ҳаст, мехоҳад пасандоз кунад, як мақсад дастараш меояд. мақсаде ки ман бояд чихел правилна расходома контрол кунам, хароҷота дуруст кунам ки шитоби ман ба мақсади мехостагиам, яъне ҳамун пасандозе ки ба мақсади, мисол шумо мақсад мемонед ки масалан шумо мошин мехаред ё ки ягон хона мегиред, ягон мақсади калон мақсад мемонед, ба ҳамин мақсад шумо мехоҳед ки пасандоз кунед. албатта мақсади асосии ҳар як оила ё ҳар як шахс ҳамин правилна, яъне дуруст мақсади зиндагӣ мондан аст. хуб, бубинед, буҷаи оила гуфтем, масалан банақшагирии молиявӣ гуфтем, агар зану мард кор накунанд, масалан дар бисёр оилаҳост ки зану мард кори доимӣ надоранд. мард русия меравад, зан кадом як корҳои содаи хонаро анҷом медиҳад ё намедонам чизеро шояд мефурӯшад аз ҳавлияш, аз меваву аз ин чизо. бо ҳамин тартиб масалан чӣ хел банақшагирии оилавӣ ва буҷаи оиларо ташкил кардан мумкин аст? албатта бо ин тартиб, мисол яъне банақшагирии оилавӣ новобаста даромади шумо чӣ қадар аст,
даромади шумо чӣ қадар аст, шумо анамин се формулае ки 3:1 гуфтем ҳама метавонад истифода кунад. қоидаи ҳамин 3:1 50 30 20. яъне чӣ қадре ки шумо ҳозир гуфтен оила ҳозир даромади стабили надорад, мӯътадил надорад. бале, дар ин ҳолат мисол одам ҳамаш сарчашмаи асосиш аз мақсади дуруст мондан аст. мисол мақсад мондед ки шумо масалан фарзандтона мисол оиладор мекунед, ё ки мақсад мемонед ки мисол фарзандтона барои донишгоҳ мисол барои хондан мегузоред. албатта ҳамаи ҳамин сарчашмааш анамин мақсади дуруст мондан аст. навобаста шумо чӣ хел мақсад мемонед. баъд аз рӯи мақсад шумо анамин расхода правилно контрол карданша, правилно пасандоза ҷудо карданша шумо уже дар фиктон ҳамин омадан мегирад ки ман бояд мисол як маблағи муайян, як фоизи муайян бояд ба анамин рӯзҳои мабодо, яъне мақсади дуруст, яъне ман чӣ кунам, бояд ҷудо кунам. хуб, дар ҳамин банақшагирии оила ва буҷаи оила нақши муассисоти молиявӣ чӣ гуна аст? бонкҳо, ташкилотҳои амонатӣ ва қарзӣ бо онҳо бояд ҳамкорӣ кард? назари шумо чӣ аст? албатта дар ин ҳолат нақши яъне ки нақши бонкҳо мисол метавонад мисол ина масалан одам барои як мақсаде мемонад ки мисол ман мисол ҳамин расходома ёки даромадма правилно контрол кунам. вақте шумо қарзи зиёд бояд нагирифтам хел? не нигоҳ кунед, қарз аслан барои расходои оила набояд гиред. барои хароҷоти оила шумо бояд нагиред. шумо бояд расходе мисол қарз аслан барои як имконият сохтан бояд шумо қарз гиред. мисол шумо ягон тиҷорат доред, ягон соҳибкорӣ мекунед, дар ин ҳолат шумо метавонед ки баъд қарз яъне қарз гирифта ресторан рафтан ё қарз гирифта айфон харидан варианти хуб нест. ин вообще мумкин нест. вообще мумкин нест. мисол ҳозир яке аз ҳамин характери беҳад безебе ки ҷавонои мо доранд, яъне ҳаваси бисёр мекунанд барои ҳамин расходои беҳуда, расходои калони беҳуда, дар ҳоле ки ваё ҳозир ҳамин қисмати идоракунии пасандози ҳамин буҷаи оиларо правилно истифода намекунад. хуб, мурод, инҷо як нафар шунавандаи мо дар телеграм навиштааст ки ман як барнома дорам, аз интернет гирифтам ва ина барои мо ҳам фиристодааст ва тамоми харҷе ки ӯ дорад, тамоми дахлу харҷаша ҳамаша ин барномада сабт мекардам ва менавиштанд ва барояш маълум аст ҳар моҳ мебинад ки чӣ қадар маблағ сарф кард. яъне инам варианти хуб аст? албатта ин бениҳоят беҳтарин аст вақте шумо тамоми даромаду баромадтона дар як барномаи мушаххас як мисол қайд мекунед. бале, як барномаи мушаххас шумо қайд мекунед. ин хеле хуб аст, чӣ дар оила бошад, чӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ бошад. ин беҳтарин аст. беҳтарин. мо суҳбатро идома медиҳем. саволҳое ки доштем, масалан барои банақшагирии молиявӣ, барои тартиби буҷа, ҳаҷми даромаде ки азоини хонавода доранд, ин муҳим аст? масалан дар як моҳ чӣ қадар маблағ меояд, ин муҳим? не, албатта новобаста шумо чӣ қадар даромад доред, чӣ қадре ки мо дар боло зикр кардем, новобаста аз даромади шумо муҳим нест ки шумо мисол банақшагирии буҷаи оиларо мисол вай кунед, идора кунед. новобаста чӣ қадар даромад доред, шумо бояд ҳатман шумо бояд даромада чӣ қадар даромад шуд, аз куҷо даромад шуд, чӣ қадар расход шуд, куҷо расход шуд, шумо ҳамаша бояд ки банақша гиред. ва инчунин мақсади асосӣ барои пасандоз кардан аст ки як мақсади мушаххас ба шумо пасандоз бояд кунед. хуб, табиист ки мардум дар банақшагирии оила, дар харҷи пул, идораи пул кам хато мекунанд. умуман шумо ҳамчун мутахассис кадом хатоҳоро асосан мардуми мо дар идора кардани пул, дар хароҷот, дар даромад, дар масалан банақшагирӣ содир мекунад? хатои асосии мо кадом аст? хатои муҳимтарине ки мардуми мо мекунад дар идоракунии буҷаи оила, ин якум новобаста чӣ расход мекунад, ҳамин расходое ки мекунад, мисол харҷе ки мекунад, мақсад баҳидаи беҳуда фикр накарда мекунад. яъне харидҳои эҳсосӣ, яъне эҳсоси қатъӣ гӯем. бале, эҳсоси қатъӣ, мисол як ҳавасу ҳавову ҳавас қатъӣ мисол расход мекунад. ҳолон ки агар одам мисол пасандоз, мақсади пасандоз кардан дошта бошад, вай албатта ин кора намекунад. бо кадом хато ҳастанд ки мардум содир мекунанд? яъне ки харидҳои эҳсосӣ мекунанд. бо хато шуда метавонад масалан нанавиштани ҳамин расходову даромад.
یعنی با قید با نگرفتن. قید نگرفتن همین درآمد و خراجاتی که در همین بودجه اویله می شود. این از همه مهمترین نقطه ای که باید مردم باید استفاده کنند. در مورد دانشجوی مولوی چی میگید؟ مثلا طبیعی است که اکثریت دانشجوی مولوی موثر ندارند. مثلا مردم عادی از کجا میتواند دانش مولوی رو بگیرد؟ نگاه کنید، برای اداره کردن بودجه اویله حاضر زمانی موثر است. ما به نهایت برنامه‌هایی هست که آزادانه میتوانیم بودجه اویله را کنترل کنیم. مثال ما برنامه داریم با نام فینانسی. آزادانه مردم میتونن از اپ استور یا از پلی مارکت وای پارتنری ما است پروستا فینانسی میزنن، یعنی بورگیری میکنن در تلفن خود. آزادانه میتونن درآمدشون رصدخودشون همه طرفه کنترل کنن. این برنامه البته رایگان است، به یگان ممانعه میتوانن استفاده کنن. شما گفتید که نوشتن در کوراسین برنامه هم قید میکنن. بله. چی فایده دارد این در ورق نوشتن یا در بلاکنوت؟ من یک وقت دیدم که کدام یک سازمان خارجی یک میگونه بلاکنوت تشکیل کرده است. اونجا وقتی شما با بازار میرید ما چی را مینویسید، چند سوم خریدید، همین ها چی فایده دارند؟ چی با میدین به مردم؟ بله نگاه کنید، فایده از همه اساسیش شما وقتی که ماه آینده میبینید که این ماه مثلا چی را از خود کردید، چی خراجات، کدام خراجات کردید در مثلا قسمت های مکمل ده، مثلا رصد خراجات میکنید برای مثلا رصد های اویله، مثلا خرج لباس، خرج مثلا مواد اوزوقه. بله شما اوجه علاقه میبینید که مقصد همین خراجات ها چقدر شدگی است. شما وقتی که مینویسانید شما میبینید که چقدر شدگی است. بعد شما در فکری همین درست اداره کردن شد در سرش میشه، یعنی در فکری اداره کردن همین میشین که همین را باید مقصد من چقدر همین کم کنم همونقدر پسندازی من زیاد میشد. یعنی مقصد اساسی پسنداز است که باید ما همون خراجات وقتی که میبینیم ما انواع در فکری کم کردنش میشه. این به حد مهم. یعنی فقط برای اون که ما خرج ماه پیشترمون رو ببینیم و این ماه خرج کمتر کنیم. خرج درست. کم که شد پس انداز بیشتر میشه. البته این به حد و در مورد دانشجوی مولوی گفتیم که این بسیار مهم است و به هر صورت شما نگفتید که دانشجوی مولوی را مثلا یک مردم عادی از کجا میتوند بگیرد؟ البته دانشجوی مولوی مثلا از چیزی که شما میدونید، مثلا بانک ملی یک اقدام به نهایت خوب گرفتگی است برای اداره کنی مثلا همین بودجه اویله، برای اداره کنی فینانسی، مثلا خراجات و درآمد، بلند برداشتن معرفت بله بلند برداشتن سطح مولوی، سطح معرفت علمی مولوی و اینچنین در همه مثلا شما میدونید مثلا بیزنس ترینر هایی که بیزنس مثلا مشاورانی که در این مینه در همین علمی مولوی صحبت میکنن، سخن میکنن، میتونن حتما از همین نفرها رفته درساشون خوانن، آموزن و اینچنین این آموختن علم مولوی این یک مهمترین مثل سوادناکی مولوی است. شما همینگونه مشغولیت رو برگزار میکنید، با اون اساساً کیها میروند با مشغولیت های شما که پولاکی است؟ البته در مشورت هایی که ما میگذرانیم برای اداره کنی فینانس یا که فینانسی управление، فینانسی گرامدنس، مثال اونجا اصلا برای صاحبکارا است. اصلا برای صاحبکارا هست که در اونجا ما 5-6 ساعت ها روزها و ماهاش قطعی درس میگذاریم برای تنها برای صاحبکاران که اونجا با تمام مشکلاتی که در داخلی بیزنسشون مثال هسته همش مثال نقطه به نقطه ما قدم به قدم مثال برای فیو میآموزانیم. خب من اکثریت جنجال‌های اولوی هم میشد، ما سحر هم در این مورد صحبت داشتیم. در زمینه همین پول صورت میگیرد، یا کمی پول یا زیادی پول، قرضی بانک، نمیدونم که خلاص همین جنجال‌های زن و شوهران در اوله از همین چی سر میشد. عموما چیکار باید کرد که این گونه جنجال‌های اولوی در زمینه پول در اوله ها رخ ندهند؟ چخیلی که باز تکرار میکنم در بالا قید کردیم، اداره کنی بودجه اویله باید مثلا این اگر زن و شوهر هر دوشون کارگر باشن، هر دوشون مثال درآمد کنن در اویله، میتوانند تقسیم کنند رصدخودایی که در دورین اویله میشد. اکنون حاضر الحمدلله زنها به حد فعالند در جمعیت، کار میکنند، فعالیت میکنند، درآمدها کرده استادیان. ما نمیتونیم گوییم که مثال مرد باید همه ایرا مثال پرداخت کنند. برای همین میتوانند همه رصدخودایی که در درون اویله میشد یک قسمتی معینش میتواند زن کنند.
ҳамин пули барқа бояд зано супуранд ба назари ман. Медонед барои чӣ? барое ки дар хона ҳамин сарфаи беҳудаи вақт аз вай зано аст. Кондитсионер, яхдон, масалан мошинаи ҷомашӯӣ, тамоми чароғҳои хонаҳо. буд агар дар хона ягон маркази мусиқӣ бошад, ӯ маркази мусиқӣ ҳатман бояд ягон мусиқӣ дӯст доштаашона пахш кунад. Хуб, ин чиз ин қадар хароҷоти зиёд. Баъд дар се хона масалан агар се телевизор бошад, ҳар сеш гап задан мегирад. Якташ Дигак канал, якташ мультфилм барои кӯдакҳо мегӯянд, якташ намедонам кадом сериалҳоро аз Gem TV аст, намедонам ким куҷои дигар. Ба фикрам ки ҳамин пули барқа бояд зано бидиҳанд. Ва он вақт шояд сарфакор мешаванд, шояд кӯшиш мекунанд ки ҳамин хона дар кор нест, чароғаш вале вақте масъулият мекунад, вақте зан ба шумо масъулиятро вогузор мекунед, албатта вай ҳис мекунад ки бояд ҳамин расходҳои беҳуда ва ҳавасҳои беҳуда дигар дар зиндагӣ масалан анҷом натиҳад. Ин беҳад муҳим. Беҳад дар бораи манбаъҳои дигари даромад суҳбат кунем. Тасаввур кунед ки зану шавҳар ҷойи кор доранд ва табиист ки бо як ҷойи кор масалан зиндагиро пурра таъмин кардан, ташкили буҷаи оила ва нақшагирии молиявӣ бисёр душвор аст бо як ҷойи кор. Хуб, умуман шумо чӣ пешниҳод доред? Чӣ хел манбаъҳои иловагӣ даромада ёфта метавонанд дар шароити имрӯзи мо? Бале, албатта бениҳоят имконатҳо дар замони ҳозира хеле бисёранд. Мисол агар зана гирем, агар зана мисол оварем, модарҳоя мисол оварем, агар мисол ваё масалан дӯзандагӣ мекунанд, илм то есть ҳунари дӯзандагӣ доранд, ҳунари пазандагӣ доранд. ҳозир тамоми фаъолияти мардум дар интернет аст, дар интернет маркетинг аст. метавонанд ҳамин фаъолиятшона озодона дар интернет, яъне ки беҳад роҳу восита беҳад бисёр аст, метавонанд ҳамин фаъолияташона дар ҳамин соҳаи интернет бигзаронанд. яъне ҳунари худ, маҳсули ҳунари худро ба воситаи интернет яке аз даромади иловагие ки бениҳоят ҳам осон аст, ҳам вақти кам талаб мекунад, метавонанд ба воситаи интернет ҳамин даромаде ки ҳозир то есть мехоҳанд даромади иловагӣ кунанд, озодона метавонанд дар соҳаи интернет ҳамин чиза ба роҳ монанд. Вохирам ҳамин савдои электронӣ бисёр ба манфиат ҳам аст. Бубинед шумо на пули иҷора медиҳед, на кадом як пули барқу вай корхонара медиҳед, на ғирғири намедонам соҳибмулка гӯш мекунед. Ин як бисёр чизи аҷоиб аст агар интернет истифода бурда тавонанд. албатта беҳад ҳозир тамоми мисол нафарҳое ки дар ҳамин самт фаъолият мекунанд, меомӯзонанд, бениҳоят бисёр ҳастанд, метавонанд озодона ҳамин самт ба фаъолияташона давом диҳанд, даромадҳои иловагӣ кунанд. мақсад хуб, шунавандаи азиз, мо бо Мурод Давлатов суҳбат дорем, бо мушовири молиявӣ ва бо иқтисодчӣ, ва мавзӯи суҳбати мо ин ташкили буҷаи оила аст ва банақшагирии молиявӣ ва мавзӯе ки атрофи ҳамин аст. хуб, саволи дигари мо дар мавриди кӯдакон аст. То кадом андоза масалан барои кӯдакон бояд ҳамин захираву даромаду пасандозу ҳамин чизро бояд фаҳмонд ва аз кай бояд кӯдакон ба назари шумо донишҳои молиявиро бояд бигиранд? хеле хуб. аз ҳамон лаҳзае ки кӯдак аз 6-7 сола мо озодона метавонем кӯдака камтар идоракунии расходу идоракунии даромада кам дар бораш барои ҳоя фаҳмонем ки маблағ ба як қувва, як нерӯ ба даст меояд. бояд вая дуруст, самаранок бояд истифода бурд. ин чизҳоя бояд кӯдаки мо бояд фаҳмад. фаҳмад ки маош аз куҷо меояд, пул аз куҷо меояд. албатта вай бояд ин чизҳоро фаҳмад ва қадр кунад ки масалан чӣ қадар даромада, мисол чӣ қадар пул, то есть пула чӣ хел мисол даромад кард, чӣ гуна ва ба куҷоҳо правилно дуруст расход кард. яъне аз ҳамин синни 6-7 солагӣ озодона метавонем вай кунем. ва як чизи дигарро мехоҳам қайд кунам ки устод Саимрод Давлатов як китоб доранд, яъне кӯдаки нобиғаи ман. тавсия метавонам ҳамин китобро ёфта хонанд. дар онҷа беҳад инструментҳое ки мақсад устод фаҳмондагиянд, мисол чӣ тавр фарзанди шумо бояд бо пул ошно шавад, яъне пулро чӣ тавр кӯдаки шумо бояд идора карданша аз ҳамон хурдӣ бояд омӯзад. чаро бояд баъзеҳо мегӯянд ки кӯдака ба пул омӯхта накунед? албатта ин фикр дар замони ҳозира ман яъне розӣ нестам, барое ки дар замони ҳозира мо бояд аз ҳамин хурдсолӣ кӯдак ба мисол пул тем ки равад мисол маҳқули дили худаша гирад ва ба чорабиниҳо ба ҳамон ягон ҷашнвораҳое ки метавонем аз ҳамон хурдсолӣ кӯдака гирифта ҳамроҳамон барем ки шитоби ҷаҳонбиниш оста васеъ шуда рафтан гирад. ин беҳад муҳим. хуб, бубинед баъзеҳо мегӯянд ки маоши мо бисёр кам аст, бо маоши кам пул ҷамъ карда намешавад. ҳамин андеша асоснок аст? дуруст аст ҳамин андеша?
چخلی که گفتیم نگاه کنید در یک هفته اگر 50 سوم یا که 100 سوم یا که 300 سوم جمع کنید از این بهتر است چم از نکردن چم از صفر. شما آزادانه نگاه کنید مثلا 50 سوم در یک هفته یا که 100 سوم در یک هفته اگر شما پسندوز کنید استاد این جمع شده یک مقصد یک مقداری به میرسد که شما یک کاری نمیتونستگیتون اجرا میکنید. یعنی نسبت به آن که هیچی نداشته باشیم پولی کم داشته باشیم خوبتر است. البته این خیلی خوب است. من در مورد همون بالشت مولوی نظرتون چی است؟ تا کدام اندازه برای بهتر شدن زندگی همین چیز مساعدت میکنه همین بالشت مولوی یا همون فینانسовая подушка که میگن بازن؟ مهمترین چیزی که هم در زندگی هم در بیزنس هم در تجارت یعنی باید استفاده شود باید رعایت شود این همین بالشت مولوی است. بالشت مولوی اصلا برای میدونید برای همون یک مثال داریم که برای مثلا میگوییم که برای روز مبادا روز سخت بله البته این از یک طرف درست است مثلا ما همین بالشت مولوی مثلا برای روز مبادایی که میگوییم همین اداره کنی بودجه اویله برای بیماری برای مثال از کار رانده شدن بیکاری مثلا برای تجارت هم گیریم اگر درآمد استابیلی نیست کم زیاد شدنش ممکنه به همین خاطر حتما باید که ما یا از 10 تا 20% باید که جدا شود بر زمین اونه که ما پسنداز میکنیم چه خیلی که در بالا قید کردیم فرمولای مثال 3 در 1 50 30 20 در همینجا ما الواتن قید میکنیم یعنی الوه میکنیم 10% معین برای همین بالشت مولوی. این به حد مهم. ما در مورد قرض‌های بانکی گفتیم شما نظرتون رو بیان کردید که مثلا از بانک قرض گرفتن ممکن است ولی مثلا برای غذا و برای تلفن و برای نمیدونم فقط طلا بخری و یا برای این چیز شما اینی که گفتید که توصیه داده نمیشود. این اگر تشکیل تجارت باشد اگر مثلا زیاد کردن استحصالات باشد این چیزا باشد با این مقصد ها دونسته قرض گرفتن ممکن است البته نه. بله. خب من در مورد اینی که عادت و رفتارها چی نظر دارید؟ تا کدام اندازه همین عادت‌های انسان برای پولدار شدن و بی‌پول شدن انسان‌ها تأثیر دارد؟ این یکی از نقطه مهمترینه که باید هر یک انسان برای خودش تربیت کند این عادت است. یعنی ایرما در مثال همین علم مولوی فکرانه ثروتمندی و فکرانه کم بی‌زاعتی میگیم. همین ما با فکرانه تبدیل دادگیم. یعنی انسان‌های ثروتمند همه وقت عادت دارد مثلا درآمدش از چیکار کنم درآمدم زیاد کنم. این یکی از عادتی آدم مثال انسان‌های ثروتمند است. دویم عادتشون این چخل همین برای خوشرو گردم یعنی تازه گردم جاهای تازه با گشتن. این یکی از عادتی مثال مهمه که انسان‌های ثروتمند دارن و عادت دیگرشون این از بس که و میخواهند درآمدشون همه وقت زیاد باشد رسخوداره اوجه و مثلا کان اداره میکنن درست اداره میکنن لیکن بدیل پور کوشش میکنن که همون رسخوده کنن. برای چی؟ برای که وقتی شما بدیل پور رسخود میکنید مثلا یک طرف خانه با یک رستوران با یک یگان سیاحت با این با شما کمک میکند که باز بقوتر و مثلا بقوتر شوید هم در تجارت هم در زندگی هم باوریتون در زندگی و در تجارت بسیارتر شود. یعنی شما وقتی خرج میکنید با در فکری به دست آوردن پول میشوید که باز چخیل بله این در جاهای دیگر در مثلا در استراحت و در این چیزا خرج کنم خیلی بله. و چرا بعد بعضی ثروتمندان به نظر مثلا مردم کمبغل خسیس میتوبند میگن که خیلی خسیس نباشد پولدار نمیشود همین اندیشه راست است؟ اکنون تا اون درجه که تا جایی که مثال من میدونم ثروتمندان نه در همه جا مثال خرج میکنن نه در همه جا. بعد این در نظر مثال انسان‌های مثال پایانی مقام گویم در نظرشون فکر میکنن که اینا خسیس هستن اینا یعنی پول خرج نمیکنن یا که چیزی دیگر. نه در همه جا مثال و یا میدونن که در کجا باید درست استفاده کنن همون خرجشون. من مردم ثروتمند از پشت گپ و چپی بیگناه میگردن؟ نه و یا هیچ وقت این کارو نمیکنن.
ва ё ҳама вақт яъне следит гӯем, яъне ҷустуҷӯ мекунанд, назорат ҳамон мекунед. да ҷустуҷӯ мекунанд ҳамон одатҳое ки инсонҳои муваффақ карданд. ҳама вақт аз пушти анамо одатҳои инсонҳои муваффақ мегарданд. ман як суҳбати як нафар аз ҳамин сарватмандоро гӯш кардам. Гуфт ки 24 соат кор кардан шуморо бой намекунад. Гуфт яъне шумо фикр накунед ки 24 соат кор кунед бой мешавед. яъне назари шумо чӣ аст? оё масалан пулдор шудан, зиндагии хуб доштан аз вақту соате ки шумо барои кор сарф мекунед вобаста аст? дар қадами аввал вақте шумо кӯшиш мекунед ки даромадтона зиёд кунед ё ки як тиҷорат ба машғул шавед, албатта камтарак шумо бояд ки ҳаракат кунед, камтарак соати коритона бояд ҳамон лоиҳае ки пеш мебареду мехоҳед ки даромадатона зиёд кунед, ҳамин лоиҳа бояд пурра вақтатона ҷудо кунед дар қадами аввал. албатта шумо мумкин ки 10, 12 то 20 соата, мисол вақте ки ман ширкати худам шудам Finmax, мо шабо соатҳои 12-1 аз офис мебаромадем. болои лоиҳа кор кардан, мисол чӣ хел кадом проектҳоро мисол ба роҳ мондан, чӣ хел системаҳоро ба роҳ мондан, кадом тиҷоратҳо ба чӣ хел системаро ба роҳ мондан, соатҳо шабош қатъи кор мекардем. ва ҳоло алҳамдулиллоҳ мо уже шукри худо барои ҳама намуди бизнес, яъне барои ҳама намуди нафароне ки дар дилхоҳ намуди тиҷорат машғул ҳастанд, системаҳои худамона дорем ки ва ё аз ҷиҳати анами финансиви молиявӣ, яъне молиявӣ, идоракунии молиявӣ поли ба роҳ мемонем тамоми идора кардани даромад, расход, ҳамаи чизи бизнесшона, даромаду баромади бизнесшона. яъне аввал бояд вақтро сарф кард. ва вақте ки дар ҳамун лоиҳа муваффақ шудед, баъд ин лоиҳа барои шумо кор кардан мегирад 100%. ва шумо соати масалан 13-14 меравед дига хона. 100%. дига 24 дар соат кор қадами намекунед. аввал шумо бояд ҳамон лоиҳаро ҳатман бояд вақт ҷудо кунед. баъдан аз даромади бизнес баъд шумо чӣ хеле кози шумо қайд кардед, кадом соате ки хоҳад меравад, кадом соате ки хоҳад мисол кадом соате ки хоҳад кор меравад, кадом соате ки хоҳад хона меравад. яъне он системаро дуруст ба роҳ монда бошад, худаш ба манфиати системаро ба роҳ мондагӣ аст, система худаш ба ҷои вай уже кор мекунад. шунавандаи мо дар мавриди он навиштааст ки хелам дар мавриди он ки чӣ хел ҳамсараш дузанда шуда ва баъзе қисмати хароҷотро ба дӯш гирифта ва ҳам мегӯяд баъде ки ӯ дузанда шуд худаш пул кор кард, акнун хеле сарфакор шудааст. яъне занҳо вақте худашон пул ба даст меоранд, дигар медонанд ки онро чӣ хел бояд сарф кунед ва ин як андешаи бисёр ҷолибам ҳаст. ва ӯ савол додааст ки инсонҳои сарватманд аксаран ба дӯстонашон ва хештаборашон қарз намедиҳанд, рад мекунанд. инам шояд ягон сир дошта бошад. албатта яке аз сири калонтарине ки мардуми сарватманд ин чиза яъне ба эҳтиёткорона истифода мекунанд ва ё мақсад доранд ва ё ҳама вақт мақсад доранд ки ҳамин маблағе ки дар бизнеси ва ё ки дар ҳамин даромади ва ё мисол дахл дорад, пурра ҳавая дуруст идора кунанд. мисол чандҳо нафар ҳамсинфум аз ҷумла ҳамсинфои ман постоян дои мара мепурсиданд ки мисол иқа қарз, уқа қарз, мисол чизи дигар. вақте ман намегуфтам ва ё қаҳр мекардам. яъне чӣ гуфтаниам ба ин гапам? Гуфтаниам ки негуфтанро дар қадами аввал бояд мардум барои худашон тарбият кунанд. Негуфтанро ёд бигиранд. бале, ёд гиранд, барое ки ин беҳад яке аз сири муҳим аст. ва як нафари дигар иқтисодчӣ, як мушовири дигарро гӯш кардам, ӯ гуфт ки масалан агар барои шумо омаданд ки 5000 сомонӣ ба ман қарз бидед, беҳтараш то як 500 сомонӣ ҳам хел кӯмак кун ва гӯй ки тамом ин кӯмак ин яке аз модели беҳтарине ки ҳамон одам шуморо дигар ташвиш намедиҳад. зато шумо вай ба як дастатон ҳамчун хайр шумо метавонед дастатон расид. бале. хеле хуб аст. бале. уман барои зиндагии хуб миёна агар гӯем дар шароити имрӯзи мо ба назари шумо чӣ қадар маблағ даркор аст барои як оилае ки масалан зану шавҳар ва 2-3 кӯдак доранд? албатта агар дар душанбе зиндагӣ кунем, минимум 5-7 ҳазор. минимум. ин аз ҳама камаш. яъне агар ба ҳисоби миёна гирем 10 ҳазор, шумо анамин як кӯдак, мисол 2 кӯдаку зану шавҳар миёна зиндагӣ мекунанд. зиёд нест 10 ҳазор сомонӣ. акнун нигоҳ кунед, ҳозир мардум аз сабабе ки даромаду баромадша правилно, то есть дуруст наметавонад идора кардан, вай намефаҳмад ки дар ҳақиқат даромадаш чӣ қадар аст, расходаш чӣ қадар аст.
باز استاتистика معین کردگی است که بعضی اویله هایی که میانه در بازار همچون مثلا با سبب تویست گویم عروبکشی میکنن مینیموم 15-20 هزار سومان درآمد دارن. ما فقط دلیل ها داریم. بله فقط دلیل ها داریم. یک عروبکش ولی ای سببه که درست اداره نمیتوند کردن درست خودشه و نمیفهمد که در حقیقت همه قدر درآمد کردگی است. ما چندها بودن شاگردایی که اصلا همین کار با مشغول بودن، ها شکر خدا در ساحه اینترنت مارکتینگ فعالیت دارن، آزادانه بیزنسی خودشون شدگی. عموما توصیه شما چی است برای زندگی شایسته، برای تشکیل درستی بودجه اویله، برای رسیدن به مستقلیت اویلوی مرد و زن و فرزندها باید چیکار کنن؟ البته مهمترین چیزی که باید توصیه هم این انمی درآمد و رسودا، یعنی انمی سیستمی باید وارد کنن که درآمد و رسوداشون درست اداره کنن. یکی از مهمترین و حرکت کنن که درآمدشون زیاد کنن. یعنی به نهایت راه‌ها و واسطه‌های در زمان حاضر به حد بسیار است. یعنی در یک نقطه کار کردن، فعالیت کردن و یعنی با عباره دیگر گویم اگر در یک جا حقیق معاش زندگی کردن هم در زمان حاضر نمی‌شود. ما باید یک حرکت کنیم که درآمدهای علاوه‌ای باید سازیم. به حد امکانات‌ها بسیار هستند که میتونن مشورت‌های همین مالیوی خونده آموخته البته درآمدهای علاوه‌ای سازن برای خودشون. اینجا شنونده من هستن که اگر در عروبا 10,000 سومونی کار کردن ممکن باشد، پس ما چیکار کرده استادیم در تاکسی؟ بهترش با بزرگ میرویم. خوب شنونده عزیز، این از 100 حالت شاید یک حالت مراد گفت که این گونه حالت ها هست. بله البته نه برای همه، نه همه عروبکش اینجا با همو یک چند نفرایی که ما دیدیم و آنالیز کردیم ما همون نفرها گفتیم. بله، یعنی در همه ساحه ها اگر خوب کار کنید، مثلا یک راننده تاکسی هم مثلا در یک روز میتونید که 1,000-1,500 سومون کار کنید. وابسته به آن است که شما چه خیلی برخورد میکنید و چه طرز کار میکنید. خب بر صورت من سامانه سوال سپاس میکنم، تشکر میگم برای ابراز اندیشه ها. یادداشت میشم شنونده عزیز که مراد دولتов مشاور مالیوی و اقتصادی در میمونی ما بودن و این گفتار در دایره لایحه کارپوراسیون بین المللی مالیوی گروه بانک جهانی اینواسیون در بخش مالیوی تاجیکستان با دستگیری برنامه ریمیت پرایم ایفات که از طرف اتحادیه اروپا مبلغ گذاری میشود یک جای با بانک ملی تاجیکستان تهیه و پیشنهاد میگردد و این لایحه در 2 هفته یک مرتبه پیشنهاد میشود و شما آدیو و ویدیو پادکست همین برنامه رو با قریبی در صفحه اجتماعی ما البته میبینید، میشنوید و تماشا میکنید. سپاس برای شما، تشکر. تشکر زیاد برای دعوتتون، بسیار مینادارستم. زنده باشید شنونده عزیز، شما هم سلامت باشید، موفق باشید و امیدوارم که مبلغ‌هایی که بسیار با مهنت شما کار میکنید به دست میارید اونها البته برای منفعت اویلا با سمت درست روانه میشوند و طوری که هم صحبتی ما گفتند شما البته حساب میکنید درآمد و خرج خود رو و عاقلانه مبلغ‌هایی که از مهاجرت به دست میارید یا از جاهای دیگر اون رو عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده میبرید. سبحان جلیلوف بودم، خدا نگهبان تا صحبتی دیگر.